ne timi boa otitire e ma waduane no ano ewie peye na mo be me ha sei me bisa mo sa question no say me wo banchi me ka say madam de na nji fufuo de in fact e rani paduane mu na wo yam ne manyina ni age say wo banchi no board ye bi wo ama ne kakra nsusu kakra prekese kakra no wayo makonkwan kakra bi enti sa ne ma me bobo so a de wo fufuo na wie no ye wo banchi board ye enam nsusu prekese ene de ekeka ho die ne beboa yen amyetimi akeka si ania na yenya fufu e wo ye na poto yo amu aye ba bedi ya ye hwa de pa titire ene beboa me ye fufu no awie peye yes osi eja na wa okasa ekra wan kasa wanti o wa wote wan kasa wote de okan me de man te kana kese osi eja mo ena de mbio Sumpa FM. yes ewe nsuo yes wo that the saying accoutrement say nkwantre tapoli ayowa ye beka ni nyina bomo say eye nkukuo ye mo yense ma ye ho mo ne maka bia eye na momene yadesua no ye be sua ade e de afa eja ehu ye be sua ade we are coming to learn something about fire, all of you. Fire. Oja enye Holy Ghost fire na me kan we de eja nkasa a enya we betumi aye ben ahyehyew so what you say eno ho na ye ba besua na ye ka oja anase ja anase poto kasam fire. In fact eye niema miyenu jano eye niema miyenu na etimi ede mayen etimi boayen etimi san ehayen ana etimi kuyen ana etimi seyen ewo kwan bi so enti nneno ye behwe ni miyenu oja anase eja ne muamu anase ne papa mu kwan ye fa so eboayen ewo ne papa mu ena kwan ye fa so a esan ehayen ewo ne boni mu na men say bre no ye say senyom eyeda eseni rano ye oberima enimonyamfo bi ewo ye mfimfin ha ena anopa boyi ye nim ne ntia oti ha bi kwa no bi na eka na so no aba bebo agwa odi ewra ha sei enti no ye be bisa no na mane ne din babia ofri ene adekodia potia 92.7 FM be in studio ha ene anopa yi enti ewe I would like you to get up, welcome our dear sir, ask his name, where he is coming from, and the reason why he is at the studio this morning. So get up and do that for me. Please, sir, we welcome you this morning. Thank you very much. Okay. Please, sir, what is your name? Where do you come from? And why are you here? Okay. Thank you, my dear little one. To start with, Assistant Station Officer Agwo Thomas Tergu. I'm a representative of Ghana National Fire Service and Kranza South Fire Station. And I'm here today to join this noble house to discuss fire-related issues and how we can prevent them. That is why I am here. Okay, thank you. Thank you too. Okay, let's come for say. You say you better was a pass, say a two and suffer, said the bump of pooty. Waba abeka your home, na a name say be insure or quite be brave so. The name your baby sow, nay, o GDS or so, o badger brenna, watch it, near mamma be brave. I'm on your woofy and pono crown when you're much a fan. Na say, medium who say. Who she teacher near Mpempi no bona pen yi no hye ne bottle ha ba kokoko ba ko blue wo be hia carpenter ni na pencil hye ne tiri ho wo be hie bia obi na ade bi da ne kom obi anka ntwa be so doctor ni We share tailor ni na tape measure mo
me ya po amema biscuit ube shia nurse ni na ayi as a breast watch ana ye kan say e bone ha say enyuma ku ahudo ene ensentrene a ewo omo obehu oposini na tuo etwere na battery obehu bi ohyenkani na bi a ahyensude bi wo no ho na me de mani atoto foma hwehwa so obi a oye odumja a ebeka se fire service personnel nka mo ba na nka ehu se musie kumo eja etwa mo ho ahia wotisu ni na ehye enso ye hu sa de no ebesi dan kwa na ehu se onipa oba ya na se okoi oye odumja eni anas oye fire service personnel eninti no ye bepe so be boye nkomo pa ene dadue oja anase eja mekase okay eja eso fa so kra ne sen na jasrama ho adwuma na moye anase musie ho adwuma na moye sabi menkase sabi ntampehio nsrama anase emusie kumobi anase eja hede no aduane wo fie ho adwuma na motem adwuma mu ho amoye anase bidie kora ho adwuma ye nhyada ewu eninti ene ye bebe so be boye nkomo na wode ya do asuko ewo madwuma ne mu yie na se ebia wo fie ne ye ya ade bi anase okwanche ba bi ne ye ya ade bi na se enye na ede ohaw ene amane ne atoyo nchem ebebre ya ye ho kwan ye be fa so a ye be no enti me da se pa akwanya ni nyina ye wode ena anope kwan na from adaro onye ba me da se bebre ansana meshe bibia ase no emese wo kasa no obo niema bi eso na mema minu ano nketua yi anya sa akwanya yi na omosua sa de we se uhia obi na opese ohunu se oyedum jania sebe ohwe ahofama no na se sebe wadwene mu ayewo na se ebia oyedum jani ana onyedum jania uhia na kasa fire woka kwan obefa so obeje so no ebe kire se oyedum jani ana se onyedum jani na yewo ade bia ye fe no eye slogan se oka fire obeje so se safety isan se eja ne ye ene ne dwumadi a edi no ya na ye de safety ene toto ho se uhunu kwan a wodi ja ebedi dwuma yi a wode bambo ene ahwe yi ene be yeden ebe toto ho enti se uhia dum jani bia kasa fire safety na omo nimye kakra no eya na yewo external parts ye de ka sa slogan no obeka fire oji su safety a ebi kura na eya atesem wati se obi ka bi na wo so ye den wo ka bi na otoa so a ebi ana ho no wanti ya ye den anje so obeka na twidie mu fire safety obeka oja na waje so say where is it baby a eja wo bia no ya na dumje ni pese wo ye den okuhunu baby a ewo na se edi enya ana se atoyenchen bi di akira wa ye den wasano enti se uhia obia na se wadwene ye wo se oyedumje ni onyedumje ni a saa asemi mienu amakan se wo ka nipa no ebeje wo so ama wo se oyedumje ni ana onyedumje ni na minu aba ye beto aso no enkomo ne te se dumja ahye ye amanfo nyina de omadwene ebu se ye de janko ana yedu ye ahye ye hono din no ewo aban mu a omo tu ho anamo de enhyehye egu akwan mu a omo besesa mu kakra ya so ye ne de ye Ghana National Fire and Rescue Services se osha aside ejahyehe no atire nchen bi tumisi na dunjafo ya heden yakọ na yakọ akoye emwa menka ye yawo emese ensuyiri bi esi eye fiam ho brea atwam kakra ema enipa binumu eka afuom ebinumu ka enua so ye yasodie se ye koyi saa nipa no efiri saa tebia no mu obi soso ho hono ma na onyen emwa na yemboa ni bi akoka ba bia sebe ense na emfata ebia na yatu manho na watom ebia na okrakra afrobia wontimi nsi yasede se yeba na yeba bi saa aboa no firi saa tebia no mu saa soso na ebia na atoyire nchen bi asi wo baabi ensuo atwa gidigidi pa ewo bia bia sebe so mu benya ensuo ka pokora no no ayeden
Yaso no ye provide humanitarian services. Yeba ni ye nipa emwa emomu free tibia bia sebe nkede atoyerenchem anase ede omunkwa ebedi agro emu. Afin so no ye ma enkyerɛkyerɛ obi ohonum a otu anamon bia na onim se ebia ebetimi de atoyerenchem abre no sene na wo ka eye aduane ye ebia na obi yusu gas o yusu coalpot binumo sobochia but anamo a odesa eniema yi efa so no onim se ebetimi de atoyerenchem ayeden abre no ye gas a ye yusu ofie ewo kwan a ye fa so no ana kwan a ye fa so eyeden edumu no saa na ye coalpot a ye yusu ewo bia ewa se wodisi ena ewo bia eni se wode edisi saa na bochia nsoso uso bochia no wi a kwan a wo fa so dum no minim ba bibia oso bochia wadum na wi a wakoda no wode wonsa kohwia bochia no ma ye anaja wo de obeka kire wa ne se o jane saa se na be ya ade chi a o so a wonye den omre but enye saa na wa se ye saa bre na waja no akoda no unim de beden ebesi wachi ebia na mframa kora aba be fa jasrama ne bi e de akwakoto bia eni se ye den ekoda e de atoyerenchem ebebreen se ye wura ye dwumadie no mu pa ne adomu asuko a emse ye bra ye wo no ebe ye ketwa because ye dwuma no edoso emu bai trepa ye na eya na ade bi wo hono mu atemamufo eka eye yen ya ye mefa ne se esunsun susu kakra obetina obi aka se eye dumja aso ye no ye frɛ omokora omonye den omomma omobeba beduru susu omose ensuo eni omofidie no mu ya so ye no ya fidie no asai a entimi ntukura no tank no ensuo aye no ma enesi ho ensuo a ye yusu no enye de ye ka ne se yeto eye timamufo eni ejiaka enti adenti a ye de afidie ni besi ho no ma yemfa ensuo nye den engum enti saade na timamufo e ka ne de mesre ye nyina ye nyae ene na ye mo ye dumja adwuma yeku no abaso na ye ntaa o machi na omuntimi endi omudwuma no senia ese na efata meka se me kamedia metimi aka but bia na mo ensembise bia mo pese mugina so e ma ye nkomo no esipi na esita enti mema akwanya no se bia obi wo asembi na ohia enkyerɛkyerɛ mu a na me de ayeden e de atoa so amam akyɛ da asibi na odumja efo de na mo hwehwe fi ye ntimamfo ho ya ebetumi aye aboa mamadwuma no etimi akoso abrene dan nyina munhia ohaw anase yenso timamfo no so yenhia ohaw bia me ba me da se ye hwe eye dumja adwuma yekuo na ye nipa ye de enfidie enso na eye adwuma na ebe ya aya abotesem se obekwa koduru bia bia obi hia wo moa na okwa akoye wafamu die na obi betwa no ho ayese obedi wunya ye encounter several situations ye cause ye kwa akobua obi a okwa ahunyanhia mu na nipa omo honom no asha se attack yen ebinom pare yabo ebinom fa ema ebinom kura kwa to the extent se fire ni na waba beduru ho no otene ne nsa ewo no so saade ne de mesre sebe eya na nipa enya abotre abra atoyerenchem asi se BBC na se wuhia emwa enye gidigidi a wodi behia nipa na obeye wo mwa no ena be manipa no akenya no na mum odo ene abotre a wodi behia nipa no ena be manipa no so ayi ni yem na waye adwuma no sene ese na efata ede amaw yenhwe enhweso bi eye ye kroma eben ye kakra ya kumase eja bi esi wo hono a sebe fire station na eben baby a eja no wo no na omafidie no asai enti foforo bi free bencheye enaye oba beduru ye no omose wache enti de omobe ya ne se omobe pare nipa na omaba abo omo eto abo broka no nipa fire fo mu besi ye nyina ye pare omabo na menua me bisa se wo pura fire ni no ene na se china obi so ko ahunhia mu na se nipa no antimi ankwa na waboa nipa no anase wadi nipa ninya waha nipa no because senka dwumadie na fire fo no edi no senka yanka se ye betimi adia enka ye ntonsa enye den enfrom se omomra
ena yehwe eja esisi a say amanfo eniema eni ejapade a eya na empempi no eja nisi a ye try say ye ankasa ye beso ano eje ye nsem wi a ena afi ye pe emwa ekira kwan mesre saa ade ne de ye beja ya ye nyai because esha asiem pofri mu na no se otun safre ena afi wo ye utu anamo se obeso ano ena wantimi kura na enru braja no benyini no na fayafo ne yaye den ye duru ho ne ya ba beso ano ama na mum untwen no eno na nipa ne befre ebekwa akosi enkran na enkranfo abisa bisa obi a wo brono a wo so adekodi a ehye ansa na omonso so afre ebi a regional level na regional level afre district level se omonko eye brono we so na ade bi sei ena ye den esi ho sabre no nyina no na eja no nyina na enyini but senka ye wo eye enkranza nkasa number a ye frɛ omo director sa tintin we nyina no nka ni nyina so betwa na yetimi afrɛ omo abe emwa afin so ye besere dumja aseye no seye ye hwa ye dwumadi a ye di bebre no ye ne temamufo ene edi eni nti se wo hwa dumja fo ye ni barracks ye ne nipa na nete eye kuro no mu se ne ye be ya ye nyina ye betimi edi ahia na ye di enkomo na ye timi a building relationship bia emwa bia wo hia no wo betimi atu anamo na waba ya so ye na ye so ya famu de na ye de aboa wo afin so se ye hwe ye monte a ye nche ya ye wo ade bia ye friend fire hydrant eho ena se dumja ni bia ana dumja afidie bia ekudum eja oba betwe ensuo edigu kan mu ye komia binum a ye eja oba betwe ensuo edigu kan mu ye komia binum a ye sisi eye containers ebinum asi adan ebinum asi kiosk edi asi eye sa fire hydrant yi so a ema sebe ye access no eye na edin kakra ebi ananka ba ebi anka ode 5 minutes ebekwa kwotwe nsuo aba edi abeboa apata ejabi no na wa se wo kọ ba ebi a ode 30 minutes ena bekwa kwotwe nsuo no ni nyina emwa ye dwumadie no enti ye besere timamufo se muhunu se dumjafo aben baabi na ye kire se ye wo adehia bi ewo ha se ya ebo ye dwumadie a ya na ma ye emwa na mate yase na ye nyina yetimi edi dwuma no se ne ese na efata ya da sipi na na o kase ebi adwumadie no enko na wie na ye homo telephone number na numbers na nka mo de ko gija mia to say ebi radio stations bia hospitals anase schools anase banks mejidi senke beboa bebre say bi obi koye na adwuma keto bi o bank ora ho no ka na atwera bobo kese a otimi gina ho kora atwere saa soso na bia sabi ne de hie bi ne ho dodo no kakra awura ayaresa bia yesiju odum jafo mo number ni saa soso na bi obi obatan bi ko pesku mu kwan koma ne ba na so kodru bia ye ho no ma ntimi gide senka mo ye ne sa nka menim se ebe hyeta bebre ama ebia obi enya nkwa ho san wo kwan bi so mini abade o kana ye no kre ye numbers de ye de ja baby bebre Sumpa F4 your number. Echa for your number. Fabia your number. Just say almost all the media houses and Kranza your number. Seura health institutions and also so Patmos your number. Just say your numbers no baby. The only places I bet me I can say your numbers yen display or A banks and A schools. But aside that today, baby pre or honma the numbers and maybe kura aba besin atwamua ye dwuma fo yin bi enenam stores o ma print your numbers no e wo sheet so a ye duru nchen a ye ma won kire ye wi a ye de afam ho e de amount nti se ura old market ura new market ura brono bebre bi so a akumsa doma se no nyina no ye wo mia bi wo ho no ma ye de ye numbers no akofom fama se wonam na se wo hia number no nko ade a oduru ho no ma wani boss agun se eye dumja edwuma ye ku no ye number ni na wafa na wafre ama ye nsoso ya ba be ye emwa a ese na efata. Okay mofra meba moswate mema mokwan na mwakasa na owura adwumadie yi mu yi mwanya ne se se bia obi afre aye rough kakra so ebia oja to ha o
bia mo ntuka nkodru na sebi de kra obi aso ni jacket bi obo ne board ampesi osija to ho no mo hia bi sa panyana mini aba me da se eno de ye hia bebre enya hanko a baby bia ye hia bebre even your national hotline no 192 no eno de se wo ka se wo check the number of prank calls ekoso a mini aba wo ye mbesho yetimi answer over 1,000 calls a day. About almost 30% prank calls. Obefre, eja to mabodju se mo nti mesere mo medumu mame. Eja to mabodju chese ensem no edoso. Bi ohono ma obetimi afrew abehwe ase ewo donkron kwanta. Amanipa akam. Eye sebe ya sede se yeko na yeko yi nipa ne free sa ahunyenye no mu. Na minim se washede hia ye fidie bia oko emergency pen ya na America wu pa because ye hu ne say every second matters enti se ye tu afidie ne na ye ba baby e ni se ye fa kora no mrama ye ho kwan se ye nyede ye mfa ho se afidie bi ene di anima e wase o ma ye kwan e ma ye de American tenten no ye den etwem na hwe se ye frew se donkron kwanta afidie ahwease ama nipa nkwa e ye den e ka ho na watu afidie se wo kwa akwaji obi nkwa hwe America wo de beko na obekwa akoduru honom na yesi ebi nini aba wa aka no kore ya na asefem wodi nipa nkwa asan di agro wodi nipa sebe omo emotions edi agro ebia na obi ne dihye bi kura free eye kumase anase donkro kwanta ho kura eba otisa information na ayemu hyehye kura no eya na sebe etimi manipa no ekwate bia na eniso okum intimesere eye dumja adwuma yeko na ye friend say emergency services ne de mesre eni say yedidi agro se asem nsi ya enfre enkase asi anase enfre enkase o na me hwe se mo beba anase mo ma ana me hwe brea mo de beden ebeduru ha ye fidie ne etu a sabi eni ye kan say slow movement dia ekomrika sa ha ko se ebeduru ba bia ebekwa koduru na aye emwa ese na efata yo impempi ni so bi na yemfa ne se owo fia ye wo bibi e friend se first aid won kasa ye mu no o ma ye nya ne nteye se se eja ehase e wo fie na se pempem so a nipa no timitu ho anomo watu anye ye na afi na obefre enti yese jato ofia obeya nhwaha na watana sese jane nhye efie wa anhye mu niema nyina anase mu education bi se bia jato anase bia yemfa ne se socket se jato ma ade se na wasa woye gas jato gas mu ade se na wasa woye enti no mo bia ntetiye bia mo betimi dia maya betimi afa so bo mra bia bibisa ekoso ana menu aba sa eniama no nyina ewo eho no wasenka yenya sa first aid appliances yi ewo ho afenso so ye ya na ye ma enkirekire about how to apply first aid bra ebia ejabi asimpo frimu no kwan a wo befa so a wo beso ano enti ya na ye kirekire enye jabia na ye di ensuo edumu no ejabi wo ho no ma wo di ensuo kan na etre bi te se ebia fango ahwie agu baabi na wo di ensuo ekodum no baabi ensuo no beko bia no eja no be di akire akọ de enti a eba sa ne se fango no emu oha eche ensuo no enti ebeba betena ensuo no ani menka ye nyina yawo emise June 4th ade bi sei esi ewo enkran a eye filling station ensuo ato ama ensuo ayiri na ejanam ensuo nani nipa bebre ehwere mo nkwa ebinum so epreprae eninti saa eniema no ya na ye kirekire se ebia ade bi sei se ejato mu a anamo sei ena wo betimi atu na waye se o ye emwa anase o ye attempt e de ayeden e de adum no se wutimi dum na hallelujah wantimi andum na saa bre ni bia na ebia na dum jafo no ye nam kwan so ayeden ye ba ye beduru ho no na agya no antimi anyini andru mpompon so bia ebese niema bebre na yaba na yabe ye wo mwa na yadum no
saa so na ofa bibiti se cylinder jabia no sebe edan so kakra ewo qualities bia se eja ebia ye fa ne se ewura ana se emma ana nwie bia wakobusa wodi be soja no na eja so mu a ne ho ana menka ne se ne ye no nsunsun ye den ewum gas no mframa epie ya na etre enti baby bia ebetimi apie atre na taba mu aduru no se enya ignition source kitu bia wase sa gas na apie ni nyina den ehye santia sa gas jano very dangerous enti time bia no yeka ebia na we use gas na leakage kitu bi ho wo fa ne se we dia enye hwe bi ho no ma ade bia ma hu ne se sese ekoso won kranza pa enye kranza nko akra baby bia bi ho a sa de no ekoso ho ubedru no ose ne cylinder no eliki na waswa no ayewa ne bo ade a ekoso ha pa se nye ayewa ne bo a obekona bo nko ayeden esi so de sa leakage no eba no mini aba uwura market ni mu a 3 Ghana cedis sisi akra no mato ne bo na 2 Ghana cedis sisi no mato mu se 3 cedis rubber o kitikiti bi na hye cylinder no ano sa rubber ne wi a na ma gas leak fa ho na nti se wo behwe se wo de won kwa a eni buo ebeto chacha because of 3 Ghana cedis but o ka kire obi a esa se ento ne danti ohu ne se sebe anumudwa bi anase wonum na ye wo hene na wo titi sa nti ampanyifo bu bebi se ento wa ye den na wada mesre ahweyie enya pa se wo hwe yi a niema bi anke betimi asai anase niema bi anka wo hwe han ne be ma na asai no wutimi pa ho ban ema sebe sika kakra ye hwe obutum no ubetimi akora no e de aye niema foforo bi a ese na ehia yi afin so ye behwe se ye hwe enyina ma hoden eja eba na ya na anwedi enyina ma hoden wu sisi a yete he se kase ebia mfidie wo hayi ne wires ni nyina ye de asiesie enti nyina ma hoden na mu ba ne yehu but ye wogidie se fidie we ebia 14 watts ene yusu a yenya ade ama socket no nko ade 14 watts na na be den ebetwe but ya na ye mbisa ye ho baby a wo de sa 14 watts na akɔhye no ade foforo bi ka ho ana ye socket no socket bia timi ma almost 240 volts na ebia odan single room ura hono no socket na e ba oso peso use fridge obeso also TV obeso no aduane obeso wo de o fan esiso yembisa se sa niema amabodi nyina na hoden no etisen na wodi ni nyina ekoma socket baako a ono na hoden ye 240 volts etise de wodi aburo bag ya so akola ketwa obebre but still obe make effort to say djuma na wo hye no obe den obeye ene na de atuyenchem ebre efa enyama hoden ho no overloading of sockets ena abibi for so yese bibia ye betise buroni wawu ye ni je ho home use goods yenya be yigu ha na nipa from so emu iron emu TV emu fan chese ya timia ya to the extent say phone charges nyina no ye to home use so but ye misa ye ho sa appliances ya ye bubudi bebre ohonuma ye usual ma na hoode no eso ate enti bi ohonuma obo se udisi so na pau na ajeso bisa ho se di entia se ke ni papa mu anke be yesa so but ni padasani chip side eno ne boefo ena ye wogidie bi se ye koto eno a esan se efi amanone na abani nti ne ho eden chen de ye ton na bibima mu ha no but enya sa na tie afidie bia wo beto ne mono e wa bibire ma mu ha sei no se wo koto ne mono wa buruchire ma mu a eyepe enya omo ana ye bre omo ana ye ede bae but kwanya ye be fa so use no ene sabi nipa bone for so asem every time bia na ya na asem we ye kan na ye de sabi atomo ye mpanyimfo ni bi emwa yen omo ene kofa niema no efri amano ne deba okofa na se okwa akoto wo a
Yes, I dear we eguma who do me, we wedding, we went mere. A sign said, or no, here sika. Kessia shani botomunti, or befa dear women, and on a boy of them, not their brain. Yes, we near to your toy. That now watching me, not and want to. But saying in a yet me a cut him, eka say cheap side near mano yem pet, ye pedia quality. Omoko fa cheap side near banana, next time on Befabio. Omonfa, Omobefa dear papa no more dear brain. Nay ato, nay also yenya sa, I want to so say, dear Brunini, you so when I even say papa. Yes, yet me to be away a bibri mamuha. And no never boy. But home use, never. Men can't send in you, a be but oh, Kota, now I should ye. Okay. Actually, when you're a CP 90.7 Kasabe na oyusu where the be ose fango afi na bi no manyi nya omanim ya kasa fango ye de ade ewe de ade unne ma de kro yes kana kese ose de be ah ose de ose fuwa mo mama nsem mama ho okay say akasa bebre na ye mama kwan question bia wo bia no bisa no na obeya no e dia ma yes we simple pacho say a police for ni ho na ntokwa bisia pacho mutimi ebe yete say a police for ana so ka say yetimi ebe yete say a police for a mento ase yetimi di dwumadi ete say police for sa so na police for us bi etimi di dwuma ete say fire for enti say ntokwa na asia say wo ho a ye betimi ayede apata say obi na edi obi bone ana say ebi a wode na efa kwan bi so a ense na emfata itimeji nipa no efri saati bia no mu ede no eko sebe baabi ana sum ebejo no. Yes, some challenges being ne some moye adwuma ha hu challenges ne die ebi ne se timamufo ene hamso ewo fire scenes ene se ebi no so boyedi bone se ye fidie no ye nankura ensio eni se o hwe eye ejabia esi ewo adum miritiawa bia abesen kona ebinumu kansen bebre efa bi da kono yesa na wama nipa na sebi oye adwuma mu no na bamkura ewa adwuma na oye no nti yebesere se wu se dunje ni bi di dwuma very likely anase prudent say obebo na baso chen se obebu no anintia because adwuma na oye no edin ode ne nkwa to chacha say ya eja bia ebe sore eja kese bia no nipa nyina adwane firi eja no ho enso dum jani no odwane ehia eja no adentia sebi nipa ho do enetima o ma nipa da sani nti ti e ka challenges ne dia bebre kwa but sene ebe ya yen kano kese ema nipa binom ho emedi mu no ye befa emienu ipe ena sebi levels aye wono yen fa mienu we ya na yetu na mo yetu. Yes, what they can say 90.7 FM. Sir, please, what are the modernization efforts that have been made in the adoption of technology and new equipment? Thank you very much. Say technology kra poto brunika samu anatwika samu ya kana sempo abefo niama yedi egu akwan mu a ye mfidie na ye yusu edidum gya no enka ne tete no na apart from tank no na hose na ewu mu no na bibia enka ho biem eno ane se ye kodura na ye di hose no atia tank no to na hwe ye hwie ensuo ana se adwuma ye di no ye di but sisia no ye nya akwan ahodo bebre a ebi kura nya nduruga na ha yaye but ebi nya nduru ha ye fre bibi halogen balls se ejasi a ebi wo wonche eno ane se upeja na wato atugya no eno ankasa be pai pai a de ewom no ebeto agugya no so amagya no se anduma ano bebe den ebe brase aside that no so no
Your 10 table ladders. And also about system no. Because 10 table ladders, I say Munima de Codia, my boy. Atredia, ye dear sea castle. Say, Ghana Memu has say, and if ye, Abba, a month for A.C. Diana, a bit to us in noon in Sia. Sir, a dime bisano, say, oh, fem, na a yard to Sora, obey the Eduno. Won't me, and in Tisa and Fidena bar, Atredia, a was no. Ye bet me action at the Acosro 10, I'm a nipper, Afro, and could not was as here, and no better than I found one also. Not at me, my Jan Iade, Edum. Sounds of son of you or no, who doom Jabio baby. Sabia, if ye a shiana, a percent a treco baby for fra. Baby, another baby, I would do never see with Jaho, now the Bobine. They say ye the Bibia by a friend. Wow, as all Cassana meaning say a beba. Yes. Very good. You're afraid to be dividing breaching. Dividing breaching, no, I say a free FDNO, Eba, a Jano baby, a Okono. You were idea who bet media pie holes in the moon. 90.7 Not Bako, a year, Joe Nifano. Not for France, so ye day, a year, my open cum. A bit me abwa, Amayashi Janoso, and Tem, na ye dumuno. And tis a share a bearful near Manadia. Cecilia, as I was a year in Fidia Kurana. A Fidia is see and Granza. Any day is see free, and so soon. A Fidia is see Pitchman. Any day see and Granza Hanoso, and so soon. And Fidia Ubenya would ye see and Granza Hamuno. Ebia now ko ye free amunyabi. Saa so so na de wo ye free de nimu no ebia bank ransa kra amunyabi. Saa na de ewo techima no so so no infidie wo mu no enso so no ye den ewum. Nti se ye hwe abefo kwade a sesi anso so ye de cars enketwa aba techima ebi wo ho. Eme se aban no egusu de nhyehyeye egu akwan mu a omo beto saa infidie ni bi e de aba. Your friend rapid response vehicles. Say eja bisia e sign say eye ketu aninti ne ho e ha chen kese no nti wofra eno no bedi nkan aba eye bia na wuhia emoa no na aba be hya ase eye wo moa say ehwe na say ahoden no entimi eye emoa na wuhia na kese no afiri akire aba na aba be boa no na atimi adiduma no ama nti technological advancement there emi say ebi egu akwa mu a egu so eba but the office is here and I'm teacher on us. Yes. Say partial or Casai. Moke say my duty saying a dozen be Muslim waiting me I arrest Miss March. Inti Oma or from control say maybe a jeshi baby mobile corner like babies are anointed sanko from a bit much on mini abamedase. Yegusua yene telecommunication services no adwuma sene ebeya omo ye sa prank calls ni nyina no yebetimi atu omo so sa se yehwe Ghana mamu ase ya enibie eba menka se ebia na fese enimie but ye tumpon wo ne ma bi ho se ohwa enkane no na obia na ma otosim card abonten a na oyusu but se ye se otosim card e wa se o register nti u register with details nyina linked to that SIM card. Nti obi fa na se odi dibone a ye betwe enye ejahyehyɛ nko a se ye ka fire na enye ejahyehyɛ nko a se ye ka fire na ene na mekere se ye dwumadie ne broad fire and rescue ene na mekere se ye dwumadie ne broad fire and rescue services. Appliance na esi hono meka appliance a the same as tender no se ye peja ye wo niema hodo bebre wo mu a ye de ye nipa emwa enti tender ne nya kire afidi a ye de boa enipa eyom firi amunyenye mu. Yes sir. Pacho se obi ewura me dem na omo mje ni 90 minutes na pacho mbetimi abekum na maya Me pacho you sene emeka say abuhia ade bia ebesi a ebeyi wo afriti bia na wanije ekote bia se be di arebo no yeba ebe ye wo mua
Same but all Casai was a bed compound Biaba. I said, no Bako, sir, a little Bako hospital, not a boy here. Me patcho Debbie. Sir, oh, cap fire extinguisher. A dinner AM Coconco be meboa. And no fire. I say, and Chichimubia, what the best frat ensue. And sana when ya adia your friend is Assam Negruno. Sassam Negruno so, and Tessa dear, Yakoto Uma, Yedugusuma Yeniano. Say me, yes, Sassam Negruni Biguha, a bit near the bear 4 to 6 hours. Not a dasufua, not encoy. But you're ready, a senior. Say you go on my 30 minutes now. I hope and I'm a boy. Sir, into a foam concentrate in a day, and ya dear, overcall hospitals are Ubunubi. A share, young one near this idea, a diguma, into any abundance. Yo, ye bemba mosubim na ye pese ye be your phone lines ne etum. But your studio line is 0598 998 994 994 0598 994 994. But you bet me after no abaso o asem bi sebi ana senkanto so bi kra na ye be ma okwan na wa bisa de ha obia na ye wura no we mfimfin ha sei no wa ye krado so obeyi nsem bia no e de ama obi biara. Yes. Say okay say what say Boa na so si boa na we mo kai Kasa boa na mo kai Fort Kakraba sadin tinu mu se Fort aba wa munyi me never me da say say o hwe ye fidie na esi ye dwuma mu ho na enkranza nyina ye ba ho be se wa hwa eni se so e wo enkranza ma mu ha enti se ebia chimato bi ba ho a se ubenya akade a wo de beye no eden se ye hwe ye nuanom a omotonton ka ho niema e wo magazine ne adena ofa parta sebe mfidie a e wo nkranza no ebe yisu but over se obekwa akofa afidie anase part bi a ka ba akopɛ ene betinye yisu no de abeto ho na ye ntoye no na chese aka na dwuma no ba bi ayede ahye nti ofa de obetimi akokwa so wano ode ba ya na yato ode ba ya na yato nti ye fidie no enye abonten so ba bia so na ubenya eye ne part ni bi eseye a ya na wase ye ma empenyifo asote na de ase wo mu no omo ekohwehwe na omo de yede ebrain but ye kashi ready ani munyam say ye fidie no I think the longest time I say SEO bosomene me say na watch be me nsa but the akabia de esia ye mpanyifo no edi nhihye yegu akwan mu a omo eso ano entem emayen nti bire bia ne de ya ye krado se abeni ye beko ne yakwakoso ano amamkransa mai yo ya besi studio line so bm 0598 994 994 0598 994 994 ya hu berima monyamfo bi ewo ye mfimfin na yenim ye nti a wawura ha bi kra na sabi obi na eka ne so ena ebia oba be hia emwe bi ewo ye ho eno nti no mepese obesore no wabisa ye rei kwan ne kwan so ni din ene die nti a wato aye wo ha ene anopai I want to know your name, the reason why I'm here, and where you are. Okay, thank you very much. Good morning. Good morning. Your friend me, Assistant Division Officer 1, Hamilton Jan. I'm a municipal tour. 90.7 FM. My don't see. No, I can't come back to me, baby, but me could feel I'm so mean for her. I'm sure you might be in the anything I'm the one ene ye da sepa e ma wakwa ba e wo kwan shronko so eni aso bebre se ye to nsa frem so mampopo muti ene ma me ye hia de bebre nim se niema bi a ne ye no wa fiefie mu a ne ye nim no ne ekofi a e betwe ye ho afri ho na mira wo kasa no e ma me kai bible mu asem na no na Yesu Kristo ne na suafo no mo ko ba bi
na omo kwa na ebinom hye asese omo bisa na hwan banie na kwawe kura ofiri hi oyeye ne ma sei ebi so odi sei ebi so di sei ebi sei ne papa na carpenter ni enye Mary ofiri hai ne ba no enti omo keka nsembe na Kristo da ne bisa na suafo ne sei omo se me yesi na mo so me hwan o kasa no kasa bebre say ai ena omo se ye ka ni si ho ena ye beba kra na ensuo nim ena enye sei we de madaromo etesa ana me pacho se ne me kai no afidie na esi ho no enye ba akofo de eye enkranzaman edia enti se chimatuo bi ba ho a enkranzaman holdi ye a ehye yensa no accountable afidie na esi ho no so niam ewo mu nyina no enkranzaman na ebesomo mo enkranzaman na ebo ho ka yewe ensu a yedidi edwuma no se ne me kai no se wahwe water bill so a ya tworo firefighting ewo baabi chese de yedidumja enti se mu tia ho ka na se me de afidie ne bekwa kosi ho na mama mu nsuo asa abre anka metimi akobubi a ye nje me kapra adenti e wasem yesa na chese me mambofo enti afidie no se ne me ka no ebre biara afidie ne si ho no nsuo ewum se sebe water supply system no kra na nsuo no atwa yewo nsutene bebre ewo enkranza yebekọ ho akọ sabi se ye bucket kra na edi bebu edi agumu a yebebu agumu mefa akwanya we so na machia ya nkasa yewura yewura Desmond say so far enkranza omo water supply systems bia no omo aye emwapa se ensuo no sa na se yehia ensuo a eya na Desmond opportunity se obema yebi na yewura ye nyina din a yetade friend pa mirikisi say yowo eye gas filling station opposite a otonton eye lubricant no ne ade no ono susu abie ensuo ni bi ewo eye akropon kwa no so a ono de baabia owo biara ye frɛ no se yehia ensuo a odi mirikantente ene be mayebi ye fa akunya we so amomu nyina ache masa kosi kofitwum in fact oye nipa bia enkranza edana koma so pa ten biara yehia ensuo no se wadawo se watukwan yo se owo hemfa kra na obe make sure se kwan bia so obefa yensa beka ensuo no o ma yensa eka bi ye manamo yenim se enkranzafo ebe mano amo ewo djuma odi aboa enkranzaman no ti minu aba se ne omo ka se ye fidie no ye ka se ensuo nim no me pacho enye no kre pacho ye me da sipi yes. Sir, please, how do fire officers interact with the community? Me da se bebre se ba no ye nkomodi a se wo hwe nsemo a medical kan ye na esan se ye wonipa ehodo ene timanti ye nte barracks omon kan ye nkɔhye bia ye nkoa na yegu ho ye ni nipa enete ye ne timamufo no enete enti ye very very receptible and I say ye ma ye ho kwan se obi biara ebetimi ayeden aka ben ye se ne be ya se wo ahiade bi ana se sebe adwen me fa ne se bibe kire wa adwen so a obetimi ayeden abaye nchen na woni ya abedi nkomo enti ye normal and ordinary human beings aye na mo no ma anybody everybody anytime anywhere obiara ebetimi atwa ben ye na ye di nkomo ye ni ebia specific condition and as a specific modus operandi bia ye ni nipa edi nkomo so ye open and acceptable to all. Okay. Sempa show say baby ashi na se kwan bia nda ho say o kan be fa ho akodun ya start me no be ebi so na jan so e dere kase mi ne ba me da se em se me kasa no me kasa ensem ni bi wo ho a ye kasa yi di akira ye bebubu bi mu din ama ahwe ya e di asem foforo ebeba se ye hwe eye
kuro biara e wo Ghana mamu ha ye obibi a ye frɛ the town and country planning omo ena omo ye enhyehyeye e wo ye mantamu ne brono no kwan a ye fa so si adan e wo ho na wo hwɛ eye plans a omo ye na baby biara plot wo biara no yi kwan eto ho but nipa bi enso so ayo mo ho say ye mpe bibi ye baby a ya kire say eye kwan no obekọ na wakosi ebi a tv ana say wakwa kosi ade bi store e de asi kwan no mu a say wo kọ akwa kodi dwuma na ho e kire wo sene mechanic ne no empanyifo e de nhyehyeye egu akwan mu a saa niam we nyina ebe ye kakra ye betu omososa se wunim se wasi eye store eye adwaye o bibiara wunim se waye a asi kwan no se ebeboa wo ankasa pekwan bi na ye de eyi firi ho ansa na se chimato bi to ho na ye ntimi anko ye emwa na ye ba ye betworo ewo ye nkrata mu se eye ade wei anase nipa asisi ade a wo ye yenti ye ntimi anko na ye du ko gina asem bibia sabe oho be kire ba ntimi se ne ye mpese ye ne aban ebenya amane ye ne sabe ya nkasa ye kuruma ebenya amane no se wunim se waye ade bi a ense na emfata na mesere wa ye weyi efiri ho se oya akola se ne bible kan no se mo mankola no kwan no mo mra me nchen na yenum se na sura ni no eyo mo dia se mo ankasa so mo ACP se mo hunu se ade we eye chimato ewo ye mantamu ana ye mpotamu ana se ade we ya me maame ana me papa ye no sebe emfa kwan mu a ubetimi atu nipa no fo ana ubetimi anya kasakire bi e de ama nipa no se ye ko eye sompa time with kids no dumjafo ana se emremufo e kire ye se ade we etia emra enti sene ebe ya yenya abayama ne no yenya den yenti ye no efiri ho na ankofa amane amre sene meka se eye petroleum products ana se fango ne ye sitie no se by mistake na ebia oil ana se petrol ni bikura ana diesel ehwie egu baby a petrol de mefa ne se egu ho no ma frama fa so eho but diesel ana se oil de egu ho no ma etimi eche kakra se oko na se spillage bi asi se meka spillage bi ehwie egu ha omutimi sasa ania no edi guso na anonom sa ade na ehwie egu ho no se ye oil o se ye diesel o ebe nonnom no ma eden aprefi ho se ne ebe ya enkofa atoyire nchen bi anya den emba ebia na afidie bi etwemu ho na eja ewumu a enkoka saa eye fuel no enkofa jasehye bia emma petrol station ho eninti aya na saa anwea no esi ho no enye netie eya anwea right yes So please, what are the roles of Ghana Fire Service in overseeing fire operations and ensuring accountability? hi I say we abofrani asemi ya bi say eye pa na na me expect say panyini bi na be bisa me na me nim say say abefo entrechere amankora wadwunu ma bie say say o hwe eye dumja adwuma yeku na dwuma ye di ne say we are to save lives and properties na o hwe eye omayi mu a economic hardship a ye wo mu no eye a major role of fire in bringing down the economic stability of this country. Say obi eye adwuma esi ho wafa nipa and I say even or contribute to the gross domestic product of this country. Eja ebeshina ema yesan yechi because ejapade bi ayeden afri yensa sika anki yebetimi edi aboa ye man no eso ayeden ate asay me ba what I say very good enti say fire service ye di enhyehyeye agu akwan mu na ye tete amanfo ye ma amanfo nkyerɛkyerɛ ye fa nipa edi aba service ni mu se na ebe ya atire nkyem bisi a ye betimi akwakoye nipa no mu a I believe say we are contributing to the economic development of this country. Yes. Say maybe obi fi ash na
nipa ewo dan him nti omo fra mo ka na eba no maybe okada rider bi ase wan sheda nti na se mo ka no mo de bona ti san mo be jai a hwe nipa plan na se mo to asa ko ngan we dey mama me boss here no boss me patro say ni obisa no say ye ko emergency a won so ma frɛ ye yeso so bia yanda law nti omunim say ye ko baby nti what we do ni say ye beja ye be crew members crew ni omo mokodum ja no mostly at times some ye 7 na 8 ti be maybe 2 and 1 normal address say okada no the na hospital then we proceed to be there ye kwa kodum eja no nti eno nti no mo fe nti e be kwa no first ba cho what ase on say ya fidie no say etu a enye say medical no kwa na deba sirens so lights eka ho de nti asa ade no eka ho ne say e bia na obi na ni afira but na so te asem oti dede na eba na obepe baabi no ayere wagina obi so so ho no ma na so asi but ohun kania na obehunu say bibia ayere asi no so ape baabi agina enti say obi so awaburu aside the fact say emergency service still we comply with some of the road traffic regulations say nipa ebi kura na abrewa ene twakwan mu waduru kwan na mfini wo so ka na duro wo de bebo na ana wontimi fa mo no wo begina ama nipa na yeden atwam enti say ehun say ebi a obi aboro na oya ye benya abotre ama no because ye most mechanic said the most priority is say we have to safeguard life and the very first thing enkwa ehia enti ye bebo enkwa ansa na yaba ejapade me ba cho wati ase enti say ye hunu say enkwa bi enkwa honyehia mu a enye obi ejapade enti na ye beto sa enkwa no enti ye benya nto ase ama nipa no na nipa na ye den atwam ana say ka ni gina unse obi wo hono ma ya na wa ye na adwene say obetete wo keke ebia wo unse udi mrike ba wo hum no wa gina oh fire for me boss say what you say esabre no ye be gina na yi obi africa no mu ama no akọ nipa na akodi enkita ho na wa yi na africa ni mu na ka na tinya ye de ato ade control so me pato what you say enti enya de a ye de bebo nipa no ana say ye be shada e pre nipa no say ye be ya ye betimi enya kwan akọ ye bo enwa na o sompa ema akotia pa obi wa say ni sabi ana okay say ye wo fi ya ye tight to say enko ma so on din bebrebe no betina ma memo wo dako me pake oni manyina do akoma fire service for na anya bia service to bona academy mo bona wa na sesen betima akire mu akire ya na mini aba me da se asema wo kan mi anka se mo hunu bi pen but entisa o se akola no ana se enkola no ya na bi wo hono ma usuro uniform personnel o se obi she atade na e uniform na wabu because onim se nipa no sebe onye nipa ye de ni di agro obi hunu se akola bi onya ati police anu wasoso nu enkanka ne se wati soja ene na bibi ya ye sa enkola ni bi ena omode ba ye mo kasa kire obi o honum so a na ya mana ye exercise kakra se e ya asoden a ya mana ye exercise kakra se ne redie mu dodo na okofia okay say ade we a meye ye no eno ne ma sebe we ko fa sa asotwe we mu but based on one or two reports there ye nya nti sa ne mani nyina sese ye de ayere abawie ye nya sa edumani biem oba na se e bia kasa kire bia ye be kasa a kire nipa no ye be ma no afutuo bi na wasesa se wasesa de a na wasa wodi wani e kire eye ye nyanu akache na se akola no oye die ye betimi de nafa emra kwan so a na ye de nafa se die e wa se eye juvenile courts and handle the issues so a omo be handle amayi atoyi yo ene na me bisa o se ye ka se eja oye master good master na so bad servant
You say, sir, saying say, fire is a good servant, but a bad master. I didn't hear Omokasa. Say, Oje Eja. Say, Osumwa. Say, Ede. Onwa ne ye duane ma yedi. Ye pesi say bibi kura onwa ne ye de say. Nemum say jano etimi fire nso a. Na wa ono mama be master. Sabi onyawa kasa mukura obede yana adantifo kan so say obeye onyadoa so one say sitie no enti senior we kan no fire is a very good servant but a very bad master ti mesere yeno ma yedija edidi agro no yehwe na yenyai memfa afuto we ema menu anom nketo yi ene omo a omo ofie sabi batan bia pese ne ba enije enti ohwe se ko festive seasons a ho na wuhunu niam ahodo a yeto ede mayema ema no obekọ no o se osua aduane ye enti oyeden obonkuro sabre no ne ma meka bigibie ana se enamase bia eda ho no no wakofa na o wabesoja wa bonte na oyeden onwa mema na ewum no so a knockout no ne niema bi nketenkete etuo bi no a yetoto no na ono so yato e di amomo but mistakes are here ne say ye hwe na enkola no ensa so sa adiwe mu a ye nhwe dwumadi na wo mu di no e ma no kusi awiye sebe enfumso e batani pa ho e na akola de oya ade a onim se ade wei ebe wie bone anase ebe wie papa na nije bire na mu na ono de oyeden owo mekai asembia esi I think that was 2014. Mantemu anamete na yako brunya bremusa na abrantie bi akwa to knockout na auto na baby a me fie no wono mi fa wall bi achisa na mapi ti auto knockout no to wono ma na me pie me so na me nim se bibisa nti se na se to ye no nokore ni nyame ni yem hyeme e ma me ka kire ni se ade na wo ye no enye na maame no te honum esi niama ena me ka kire maame ne se akola we ya wato knockout amano anhwe yi a na wamfa papa anye de maame ne ka kire me se fire for kura yedu ade a akola no edi jiji na nika kra no so me ka wasem kwansini se waka a kire me intermediate mani wo ye den sa akola na sa so knockout ne ba ko na eso ye no wanhu ne ntem de hu ya ne se ade na hye drumpempon so bi e no jam yakopon a sebe on fo abone so knockout ne to fe mama me na konya na wote so siniema no ase ne to ti de me ti ya ne pai me ti ma me hu ya ne se mama ne ti pai na wo siniema afi na wa fa ba o de bebo akora na se mama wunim na wo saka akora we enne me no ye bi wu ha me kan na wunim se me e na aka me enti wunhunu asem na me kan so fa so e kan wo de watwe aba wo bebo no ti edru niam time bi wo ho no ma enkola no ye niam a e wase ye de ye ya hwi na ye ma ye ni ekodwumadi na omudi no e ho na nkofa to ye nchema anye de ama ya ye wo fi a ye de matches etoto basa basa no mesre obi ashifie 4-bedroom house with just matches or the agro or pie and a top mattress so ye nyina ye nim se na mattress tie jana shase ye no o ya kola ontimi enso ano o shifie ni nyina adrebe ama sese no sebe senior woka economic stability fie ni nyina hye afi no san diska foforo ebesi no masatinem sa sika no enka ewo ho no man kontimi fanye adfoforo a edi economic benefit ebebre ma yi ana nka ebetimi nti mesere se ye ma no edi dwuma bi a ye ya awofo e wase ye ma yani ekoye ma no dwuma di a omodi nyina ho na anfa atoye nchem anye den amre acho ye da se acho madaroma se mo wa asema etwato a mo de be ma ye ene wona wo mountain so a ebeda mase wo ho so yo ansana medesa asemwe ebetuja no mechi ya minu mbidum eye Anastasia Tamu little me honkani ya menenete kranza ono ena sebe okwo opie na ohunu eniema ni bia otimi ebeti ama na so se mira mahunu ade bi sei
na se yantu anamo anase se mo fire for no mo antu anamo a china bi e de atoyenchem ebe den ebeba eye me boss ho ho kani Abigail in fact se me kase mahunu ba oye supportive change a woman na me ya kan me ya I know understatement oye nipa bi a sebe brebia no opese yehunu new things how best we can help Nkranza to avoid such fire outbreaks. Egbele Nze Sports oye nipa bi so a sebe de biara mi twam ho bia no ofre me a request for advice kwan a obefa so obebo na djuma no ho ban afri ja hyehye ho nipa bi sa in fact woni nete man mu a ya na o kire se owodo ema nipa ewo ajapade ho bambo ene sebi other fire related issues ti Egbele me chao anopai minianom mesremo yese se opese uma wadie bi ebon kaye wano a ya afaja akwala bia ni honu ma ni refi niama entem senia ene mabehia mu studio hai in fact mani ajepa ensembisa bia mabisa no atoma koma so yi ama mi wogidie pa sese ye kofia ye ma nka ye nkwa ye trim ye be kire ya wofo ye be kire ye namfo ye be kire ye mpatamfo kwan ya ye be fa so a ye be boye ho ban afiri eja hyehye ho na ansana mede kasamu no bema eye mepanyin no emse wo ka eye enframaja gas enwasem bisinne nipa binum won Nkranza omunim kwan ya ye fa so e operate eye cylinder and a stove ya yisu eye 2-in-1 na ebinum frɛ no Akufo Addo idie ye use no eye simple but eye na empempi no so ye overuse eye sa apparatus no se u use eye 2-in-1 na mesrew enye ade a esiso for long hours se ye hwe eye bena no eba besi cylinder na eye dade enti se bena ni siso a cha 90.7 FM ebe transfer for dade ni musa ba cylinder no ano ube wi a ube se wu tumu no woto ayento na jane ba eye sa na ayimhihye bi wo hokora wuchima na jane ye kese sa ade no enye ade bia ehu kese sa eye rubber o gas jani nyina no fakese na ye rubber ene deba sa rubber ya mekan die yechim edibie editumu no ehya no uchim na se echia na close valve na gas na efamu aba bena no so no na chese gas na ye den akam but esisu cha bo se na sa rubber no ayemre enane enti wuchima enti mi nchese ne wasenka eche no na gas na nam ho sa enti se opeja na se wanya hwe yi a emise me kai me ne me boss ya okakra sa ade no ma ye hwere ye yire ene ye ba ewo Nkranza ha sei kasejan ana asifem enti mesere se wu yusu bi ofia emfa noa abenkwan enwie mfa mewo fufuo enwie sam fan no nsuo nware wo ma any beans very good on what beans ya ye go be so the more AC to cheno na ho de na sa roba no eye den eye mre sa cylinder ne de nka ye fa ne se eye abrabo ahyase nipa mienu miensa modua ne kuma bi na ma ye den ma ye mu wi a matoye ne modum no na mode akwakosi ho se wunim se wo busua no eso na wape eye stove ana se bena na wudi esiso na cylinder no so ye den esinchen ene de wudi siso the whole day a wo gas na air ship but one kasa djuma wudi di no ebetimi ayeden adi djuma no ama na kuwi afin so ya yusu eye two set problem no eye cylinder ene bena no obekono na obi tube na a free cylinder no eba bena no oto ye ekobeye 3 years ni on se cylinder de bia ye no a enti ura kitchen ho no ma onye aduane kra wote gas pampan ewo niama mienu ene de sa ade ne ba bia na baby a regulator no no leakage ewo ana say tube na a free cylinder no eba bena no gas wum
the entire gas be ba be gina tube no ni say also apparatus ni de aye na duane a esan say munu ni nti or the regulator ni siso ana waso na afi de baba be so bena no na wa twap ja atom ene na ye de common one ayi nyina yini but enye sa na wasen kete say also regulator ni wi a wasa wo be pa matches no ansa na waso bena no so but nipa mebre bi o hokra obeso bena no awie ansa na wakorhwe matches e kira kwan saade ni nyina practice a ekuyen se waye eno awie no odum bena no ansa na wakodum cylinder no sa gas na apie free cylinder no mu enam tube no mu ba bena no so no aka ahoma no mu me ba cha wati ase aka ahoma no mu entimi enko eno a entimi nhye mesa wa ha eno so a entimi sanko cylinder no mu entina akam enti se hunya tue to krokitiwa bi pe e wase ye den e fa hopie eni ntia bi wo ho no ma obepie no bon se na gas e bon kitchen ho nso na won so ye di aka tube no mu no enti mesre kwan a wo fa so so no saa na wo wi a e wase wudum no wodi kan so cylinder no e be twa o matches no na wo so be na wo wi a dum cylinder no gas na e wo tube mu nyina be hiasa e wo be na no so na enu adu ansa na wa ye den wodum be na no gas no diaka bia no cylinder no enko fa to yenche bia anye den emma ya ye use automatic one no sebe ubie cylinder na ba ye ubie bena na paw na mesrew uwia make sure say ubedum bena no ansa na cylinder no ansa na wa ye den wadum bena no why ti afutu a medebema efa cylinder usage no ehono no ya da sapa boss wadaroma esepeni odwariwia na ensu asa enti de kasamono ebema kakra meka ne se mi bana meda fada joyi sinase namni no bebi no orte nkola no questions on busa no eno ye se mi yentem na membra enti me ba on ebesi me de meka kakra me de emergency numbers no ye tie sompa sa 121 and 192 no at times one for free akra bo bibi say nkranza yo mienu uka ko for you more than 10 na Uganda nti ya advise say be better say mbenya stations na ebe mo no ye number nkasa say minimi we me ba we ufa ye number na o free ya ebi ni say me wa no phones was silent and sure na me nti is better so be free stations numbers no nti me ko edie be the number no ebe tudwa. That's in case of any emergency. Be our moon free station number no. Make me start 020 226 66 12. And the emergency number your BBF course your friend watch room 90.7 FM. Na me de me nu bi so be ka ho. Ani radio na ye use no. Acho me person ka besen si na ma so bia na obi enye. Mpacho yo. 020 226 66 12. Na your radio lines ni bi 0291 71 31 00. Me repeat it. Okay. 0291 71 31 00. Mesre so mu fra enye so be kai se na ma no hwe se kwa na se ya hwa na obi zo fra wo emergency number no yesro ma. Okay. Na ye beda mo asepa se ye to yensa e de fra mo ampopo ye ti na mo ne ye aba studio ha se aba besua ade na ye nim se ya ye nhira pa anopa idi o fie di o studio ha se esua ade foforo na ye beto akoso so akire wona
wanya kwan ameka yensa wo fie no dia ya besua ne hase no me wogidi mapase ye kwa ye ne won ebeche de sua ye no na ama abreni da nyina no ama ejapade anase nkwatitire ene ejapade nsoso atimi awo ho abre bia yeda mo ase se ye frem ne wogidi se da foforo foso ye tuensa frem a mo beba dodo me a me di dwumadie ho chia me din de Anabila Vida yeda mo ase se obiara oje bre editi dwumadie soso yeda mo ase pa ye nim se da se nen soso yankopon de adom edom ye na ye besan ahia memene da anopa no nwotwe kan e de kopem anopa no kono ne ne emofra no behiem asua ade ye da obi biara ase ya me ya adom ada se ne ye besan ahia bye bye dia waguo no eno na witwa sompa